FIR से more than 50 plus new jile se. FIR police Manipur police ta tawse. Police hoi Manipur police ta Manipur gi lariba jaga khuding mukta yaw victim se mai concern police station je. Jaloi tawhan banai na. The police ki response kai na. Response se ke no ne han bada di yam phajana response tawe. Aduga last ta kai doge da Manipuri kitang soiba mai ta soiba hai dura na tragana kitang keno to awat pa hai drai ta. Financial short की monitoring sales है मणिपुर द लेते हो still लेते बा तो कोई की अन के नोना है बतो दाबिक ना है भी बतो कई नोदी ले रे मागी कई के नो खरदी ले रे है भी बतो तो वो तो के नो इना फजन implement तौत्री है बगी अदुगी drawback तो नंबर मरगा ngasi की के नो से कोई की ngasi box माइल लेर बनाता okay thank you very much अदुगा lawyer से दिल्ली द लेदे ने बा मोई की lawyer ना मले दीपक पी कोर हाइना ले ने बा कोई की legal notice था बा खुदिंग की address होंगुन पाम का आइता मोई legal advisor नहीं गए अदुगा with no evidence no witnesses legal paper sign दो बदोई ने बा सिकरम फम चना बजाना से नहीं खंदिंग से आई पाबुंग लेंगे दा हंगोगे दि खनने दबो लाइबक तिबाई दा थोकिमना दो चना दब जगा गाक्तने मोइ तोरसे अदुगा ngasai survive से कमाइन तोइ नाय कांदा आइना केनो कोइगी लेदना मिरस कोइगी पार्टी दि होंगी मी दि होंगदे दो आइडियोलॉजी दि चमान दे ने बा all one new portal दो अदु ने तो लाइस मोइ ममिंग से कमाइनो मथंग दो होंगे दा गोल क्वेश्चन कान लेरमे क्वेश्चन नेट कान लेरमे मथंग द क्यू नेट कान लाइसे सिदी मथंग ला कान सिदा मनुंग द लेरिबा आइडिया दुदि चमान हलक ममिंग सम होंगा कान द खोइ मागी वेबसाइट कान खोइ मिरर्स न साइ मोइगी केनो थागले नोटिस थागले क्यू नेट डिनाइज द एलिगेशन कान तो थागले मैम से सि वेबसाइट से कायरक चेंज तौर मतुंग द नो सी योरै से हाय कान मसिंग थिंगम न चेंज तौर खरबनेबा अन सिगी हिस्ट्री मैम जे न केनो द खोइ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैम न सु कितंग थिजन बियो थिजला कान द व्हाट रियली डूइंग इनसाइड दिस क्यू नेट हाइबसे खंगा कान दो इन फजना एक्सपोज हो हौजिक मणिपुर धीरज की कनो कई नई क्यू नेट की मतंग से वारे कनो तौर अखोई बोरिंग चूरे है यावरबने कनो दे विक्टिम एक्सपोज तौजे इट्स स्टार्ट फ्रॉम 2023 होरखरबनिना विक्टिम खतंग एक्सपोज तौ पामक्तबो दम मिंगिना कोई ngaki जस्ट एंटरटेनमेंट होइना फागी जोगाई की तौबगिदी इट्स मोर देन इनफ तौबो तो होजिक पामै से कना पाखुम पामेबा सोल्यूशन पाम जगह द विक्टिम मैम कन तौर कना कोई जस्ट इचन नुपी में दिल्ली द लेबे इचन नुपी में विक्टिम होरगा आइना सिदा आइगी लाइक्स एंड कमेंट खोमगा कोई दुदा सोल्यूशन प्रोकदव नतेबा अदु इतारदी what needs to be done at this hour have say she is never young kado that's a big question sida last one aina haijaning base akoi manipur da leibse koi financial education jing fadan wale daga first aduga moina family se sigi main oiriba mama se masi ji mai fajana hana semtoni kaino di machana tarngi dum yawi film se machana laluradi mama duna sing kaino tobagi तंजा से लहन जनिंग है मचा लालू कुसल थम ए नंग थोकनु को तौनु को हाई कुसल थम नतब मचा दिल्ली सोरबद बेंगलोर तब नजा तौने है माइ कुसल थम नतबना सी अनी से तौने अखोना क्यू नेट सी अनी मल हाइनिंग सेंग लास्ट हाइनिंगसे गवर्नमेंट की साइड हूँ कई तौरगे है हाँ सही हंग लाइको बिग क्वेश्चन अना अरोबद तंग पंजनिंग क्यू नेट है ओनली सेलिंग नतेको डायरेक्ट सेलिंग खत नते लेरिसे अखोई ट्रिप सेवर गाना लेरीब ट्रिप सेवर से हाइपेट खंबियो कोई अना साइजबदो हाँ एक्सपोज तौबीब धीरज की ब्लॉगसिंग अखोई हाँ लेबीब सेन टीवी की लेरीब मैम से सिंग चंग हाइपेट येंबियो लास्ट एंड अमुकस हन हंगे अखोई सरकार कई तौबीरगे हौजिक फाउदा कम स्टेप लौबीदौरीगे हाइबसिम आइगी बिग क्वेश्चन होइना हारगा लोइसनजगे ओके धीरज असिदा इन्वॉल्व तौरिबो मी खुदिंगसे आइजे विक्टिम ले लोइ थोरकदौरे हौजिक लोइनमक से मसा मसा से विक्टिम लेना अदे लास्ट अखोगी कल्प्रिट ने लेहौदोइसे ममिंग सिगं आयहौदौरे मी इमते यहौदौरे आइसु माना कौसनबने आइसु माना कौसनबने आइसु माना कौसनबने ना अदे कप्पगे इमोशनल अपील मैम तौरगा अदुमाइ तौर आइसु विक्टिम ले लोइ थोरक फिल्म लाक्तौरे अदुइ तारगदि यम थमोइसिन ngasi पुथोइबे अखोगी विक्टिम सिंस करी अमत मरा लेजदब लाइक लेसु सुनिंगथिना हिजदब अदगी चही सु यम कने यम जद्रिबा उपाय लेजदब यम तीना मजबूरी है बतारे यम हेल्पलेस ओइबा मखोइगुम चमजग्रब मी मैम मोइथेम तौरमग ट्वीट तौरगा मी मैम अवाफम तहलीब मखोइगी विक्टिम सिगा मिंगोद मोइथेम तौब यावबा एट सम पॉइंट मखोइजु कनागुमना पुसिनबदी ओरमगनी आई लोइनमक मोइद मरा लेयदे हाइजरोय मोइद मारहनबे याबरसि कई हेबिनी सिसने आया ममांगी कनादा डिस्कशन दा हंगिबदो हु आर द रियल विक्टिम्स हाइबसे अदुना सीसे सीगी प्ले से ट्रिक से तौरकने हाइबसे आई हान उरेबा अदुना बोइना गान ममांग दा हाइरिनेबा अदुना मणिपुर दा लेबा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदगी देते लेबरिबा दगी अखोई आरके प्रोडक्शन की तामुसु याविनी बिफोर इंटरव्यूइंग ए विक्टिम प्लीज डू ए डीप डाइव आइजे
victim amani haiga laiba mi se magi keno tawdringai da interview tawdringai da kitang di deep dive tawbiyo kitang research tawbiyo haijage keno magi hierarchy da ma se karamba jaga da laige haibase hana thidokpiyo aina ngan haijabda keno mirrors da proof le ko lupa lakh mari khak profit phangba nupa magi keno account ji power ga transact tawgi se 2 crore and 45 lakhs ne then ngarangi khogi Nelson Thingnam amadi Premchand moini na haibada moini gi punjalaga 45 lakhs haibane ba moini khonggal haibase adu tari adu da yaubiri ba media gi khogi social media influencer na ma adu gi ma se 45 lakhs kadang local haibi proof se kamai pi dino kamai na adu just mean verbally har kodum thajaraga laktori bra simbu su change ma just tawge hai ta gadi thagai sengna QNet ki matang na fazana expose tawge hai ta di fazana khogi hostel blower hai ko direct aduga Sen TV ko dajujan ngan da sugina tawbani adum de kinna sum mirrors sum take adum tawbi ai ta mangonda India ki mapan kai tawri ga se akoina research tawum sang ba hauji currently what is going outside Manipur se kai tawri ga se koi khar taw khar thibam jang ba phai ba Gurprit ana lai adagi khoi gi Sahil ga lai moina kamaina thingnari hai ba mayam se amtang kena tor kan da Sen TV gi sang kan da amtang yeng biyo kimni sina kai no pasha ji kamai khongoli hai ba mayam se amtang yeng biyo sima kan da loi tholak kan ba aduga amana kai doge hai kan se da khena bu dum puthora kan ja si he ging ba kan da kana no hai ba ki mayam se khena se loi tholak kan ba aduna tamo Sanjay Rajkumar na tawbi do yamdi fai tawbu kitang research tawbiram taragadi aduga diras ki adagi hai ba mayam se kitang tawbiram taragadi hena mai pa ko do oigane hai ba mai thamjage aduga khoi gi QNet city khoigi yumda leiba mo kwai machin gan ba keno gum baneba moi each and every comment se moi halauda ba ke mo once halauda ba moi sire aduna sida akoina discussion da bose moi mana da hapana te daka leite moi didi kai doge da mamang da aina keno da press club da tawbudu press meet tawbuni ko sigi press meet se kamai to ga da Nelson Thingnam mari ba tamo Sanjay Rajkumar na interview loi nu pa je mas na lit tawra kan sida Noida sida nungdang dinner je silledna silakan da aigi news channel aigi thagali bese loi block torga aigi kino se specific tahan da bine wangang se kram da phone je baisel laga sibok chang honara ba mane ba victim sara tholei ba adagi victim QNet se smain tawi hai ba Nelson Thingnam amadi Premchand moi ni se Premchand makti thagi sengna du yaw da hai ba mukti khangre ko tabu tabu Nelson masa makti adu da involve tawu pani plus kai doga kan da mamang da pan gi tholak khiba hoigi evidence on thopi rakhe ba ichen hai tare Roji sigi adu film lagno hona lan gi kan da khwai main role lori bu sumane ba Roji gi account da QNet ke account da yawja ba paisa je Nelson gi aya ba yawda di paisa lok ba ya de ba adu da gi inarak pa da gi paisa je ngan paisa adum palami na ba bung so adu da lok ba ya di tawna kan da main da tholak kan da Nelson ji na ke da kan da Roji ba ngang se paisa hora laga chat khra ba ngang ni hai aina QNet ji expose ta je 2023 di hore hai na ko si to bukan si to Michael di MU da semain toroga kare bot lepaga semain toroga dum lai raba mini hai main yam lai khre wari se ko aduna Michael da somehow attack to holop le attack to pase yam lai ai samak keno to ni legal notice thajal lai ne ai no mang Michael isa da direct diras to thajal khre tharai ne magi na defamation suit ne ba ai ngon di direct keno ne ba legal notice ne tharai je duga plus ai isa je police station ahum sure ka khulaga chali direct SP na si matang sa ama thawal dam chale mafam aya ai nai loi shure hai do adu moi ko khula hangi sina keke ko khula hangi sini kendo ai na session sema kan da mai na chalaga campaign ang hauram me baina ai ima pabung smaina angang sina tawri ba smaina asoiba oiram me do amtang gok thoga mayam ji pesa sing to piyo na maina haibo chatpa gi mayam group sema gani ga ai na chatpa ji mak to mi 10 am kulam di dum chale nupim cha yawe kai no di nupi gi family chang doi ta di nupi yaw da ya de na kai kana khangni smai to lai ko lai ta di adu ai chappa da nungdang nong ta ai nungdang da jate day light ta ne ba chappa kan sida khara aggressive oiba family yaw khwai ta re ko adi aina khoi gi macha na to yamna chumme khanjaba mama yam lai ri mama pa yam lai ri ba aduna thajal bai smai yum da sagun to lai habi mong dai ta ne ko adu thengna gi chala kan da adum pabung kare sar sadanan da thawal gi matam da keno ko SP ko ada fazana hai re ma SCD phatre da ko da do to bu sidi phajana dum ai wai salo chana raga aduga matung da noi kotara kai ram chalaga tawko follow ko na maina guideline ga pibi rakna mafam kudi mukta escape tawraga RK production na handak puthopira kan da ngasi stage mai europe na itar mathang la kan okay ai Michael gi thodang hai tar yam phachana mamu ta na khangjei hai tar sid lori role Michael da pokal ibo wafam sid yam interesting oiba part man ka leira ai ga saju pabung da hai hangjabada 2013 da SRLS ko Maharashtra police na
shumote case ama thangala kanda masida fraudulent ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ 2013ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ SRES ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ 2019ꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5-6ꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯨꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯌꯨꯅꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯦ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ಶ್ರೀ P.P. ꯆꯧꯙꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स सी यूनियन मिनिस्टर P.P. चौधरी सिना हाइरिनेबा मसिदा कलिना हाइगे हैबा मतमदा against the scam of QNet during the period of 2013 and 14 na si aina si mayam yengbiyo base India ki parliament ki digital library da gine ba ina download tawjari se atai mafam da yate ba atopa news agency na taga news outlet ki aina singthok sa banate ba masi India ki parliament ki record answer ne haba kanana piba minister of state for law and justice and corporate affairs aduga Canada forward over hai masida respective register of companies for necessary action sida hai ani subadana kamai hai ke kada sigi case ma khisine sit police all together 3 of case la ina puthore sida adu lakni se atai nati Michael hai badi amna interesting over part khare yauri ba how kamai na moina sok sangba matam je survive to la case out of the various cases against them moi mai out case me amama police मैम मी मैम फारजु मोगी बैंक अकाउंट मैम फ्रोजन तौतारगजु how could they able to survive this long so changna kamai na moina survive to la ino habi question jine kai bini adugi point du dani mayamna scam ni gan tawna langna rise ki dangwa ke production ki dangwa na palmi gi bada moi se corporate affairs ta restart tawram gani ha pot se moi se restart taw do body ama khang nei ba aduga restart taw boi ta di they have their valid GST number like them nei ba they have no valid GST number and then the am interesting way point ama khang na geno ai kanda khoi gi legal paper ni sign taw nai ba moi na bita kena ka re hana le mi duga naw na chang moi ni sing se legal paper sign taw nai ba amana manipur lai gani amana delhi lai gani aduga lawyer si su delhi da lai duni ba moi gi lawyer na ma lai ba dibak P kor haina lai ne ba khoi gi legal notice tha ba khuding gi address hongun pam kha ai tare moi legal advisor ni gai aduga with no evidence no witnesses legal paper sign da bodoi ne ba si karam phom da chana ba jana sinai khangning si ai pabung lai ngi da hangoge di khanmane du lai ba divai da thokimna do chana da ba jaga ngak tane moi torise aduga ngasai survive se kamai toino hai kanda aina keno khoi gi lai na mirrors khoi gi party di hongi mi di hong de do ideology di chaman de ne ba all one new portal do adu ne to lai se moi maming se kamai no mathang dong hong ke da goal quiz kan le me quiz net kan le me mathang da QNet kan lai se sidi mathang la kan sida manung da le riba idea du chaman hala maming sum honga kan da khoi mai gi website kaina khoi gi mirrors na sai moi gi keno thagali notice thagali QNet denies the allegation kan to thagali me am se si website se kaya change to gra matung da no si yori se hai kan masing thingam na change to rakhraba ne ba and si gi history me am ne na keno da khoi social media influencer me am na su kitang thijan bio thijala kan da what really doing inside this QNet hai ba se khanga kan do ina phajana expose to hojik manipur da dheeraj ki keno da kai da noi gi QNet ki matang se ware keno to re khoi boring chu re hai ba yaura ba ne keno de victim expose to it start from 2023 hor khrabani na victim khakdang expose to pamak ta bodam ming gi na koi nga ki just entertainment oina phagi jogai gi to gi di it's more than enough to to hojik pamai se kana khum pame ba solution pame jaga the victim yam kan to kana koi just isen nupi ma delhi da lei isen nupi ma victim or aina sida ai likes and comment khom ga koi du da solution pro ka da na te ba adu itadi what needs to be done at this hour have say she is never yang ka do that's a big question I dira sam lak chege dira Michael okay pamungi lotion jare masita yamna interesting oi ba area amakak leiba sina kai no hai kanda Times of India gi group se sigi Times of India gi group sina magi tongan ba media magi branches mayam leiba sida hairiba hausi khoina panariba company se masigi advertisement je tawru re magi advertisement kayam nungai ge ha kanda Assam Tribune da Manipur gi masak naiba journalist amakak ai ngod thabire ai mai ming di panjar roi ke Assam Tribune da
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯈꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯀꯂꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ 2025ꯗ PS5 ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट से कमाई पनगे है मरुप माइकल व्हाट्स योर कमिटमेंट अना लास्ट हाइजनिंगसे मनपुर लेबसे फाइनेंशियल एजुकेशन फजन वाले फर्स्ट मोना फैमिली से मेन ममा से मसीजे माई फजन हाँ सेमटोनी कहीं मचाना तौर याब फिल्म से मचाना लालूरदी ममादुना कहीं तौबगी तंजा से लहनजनी है मचाना लालूब कुसल थम नंग थोकनु सूमाय तौनु है कुसल थम नब मचाना दिल्ली सोरबद बेंगलोर तौब नजा तौने है माइ कुसल थम नब अनी से तौने अखोना क्यूनिट से अनी हाई सेना लास्ट हाइनिंगसे गवर्नमेंट की साइड हूँ कई तौरगे है हाँ तो हंग लाइको बिग क्वेश्चन अना अरोबद तंग पंजनिंगसे क्यूनेट है ओनली सेलिंग नतेको डायरेक्ट सेलिंग खत नते लेरिसे अखोगी ट्रिप सेवर गाना लेरीब ट्रिप सेवर से हाइपेट खंबियो अखोगी अना साइजबदो हाँ एक्सपोज तौबीखिब धीरज की ब्लॉगसिंग सि मतांगदा अदगी अखोई हाँ लेबीगिब सेन टीवी लेरिब मयामसे सिमसे येंग चंगकांदा हाइपेट येंबियो अदुगा लास्ट एंड अमुकस हन अदुम हंगे अखोगी सरकार कई तौबीरगे हौजिक फाउदा सिम करम मतांग करम स्टेप लौबीदौरिगे हाइबसिमा आइगी बिग क्वेश्चन ओइना हारगा लोइसनजगे ओके जिरास लाक्सगे याम तेना लाक्सगे आई मथंग राउंड मखा तान लाके माइकल इंटरप्ट तौबीबे याब्रा एफआईआर से कयामुक याम लेरे हजिक एफआईआर से मोर देन 50 प्लस ने हजिक लेरिसे एफआईआर पुलिस मणिपुर पुलिस तौबसे पुलिस होय मणिपुर पुलिस मणिपुर की लेरिबे जगह खुदिमुक याव विक्टिम मिसे माई कंसर्न पुलिस स्टेशन से जलुई तौहन बने ना अदो पुलिस की रेस्पॉन्स के नो रेस्पॉन्स से केनोने हनबददी याम फजना रेस्पॉन्स तवे अदुगा लास्ट के दोगेदा मणिपुरी कितंग असोब हाइता सोब हाइदरा नत्रगना खितंग कनो तो अवाट हाइद्रा फाइनेंशियल शॉर्ट की मॉनिटरिंग सेल से मणिपुर लेते हूँ स्टिल लेतेब तो अखोगी आन कनो हाइबदो दाबिक्टर हाइबीबदो कइनोदी लेरे मागी कई कनो खरदी लेरे हाइबीबदो तबतबु कनो ओइना फजन इम्प्लीमेंट तौद्री हाइबगी अदुगी ड्रॉबैक तुना मरम मोरगा ngasi की कनो से अखोगी ngasi बुक स्माइल लेरपन हाइतार ओके थैंक यू वेरी मच